Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke guys, langsung aja makan. Nih, jengkol muda ya. Hmm. 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 Kita makan dulu ini petenya guys. Dan ini tuh udah apa? Ini tuh udah dicuci ya, jadi bersih guys. Hmm. 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 Wah. Hmm. 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 Nah guys, jadi ya kulit pete itu guys ada macam-macam ya. Ada yang sepet, ada yang pahit, ada juga yang enggak ya. Nah, dan ini tuh gak sepet dan juga gak pahit guys, jadi enak ya dimakan langsung sama kulitnya juga. Hmm. 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 Sepet ya. Hmm. 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 Ini pedas. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Guys, cocol. Hmm. 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 Guys, minum dulu ya. Alhamdulillah